Daju znak starterima da puste trku, a Dajani Krol se ne trči. Ne trči se Dajani Krol, pokušao da je pokrene Krištof Lošonca, ali bezuspešno. Šteta, odlično trčenje Dajana Krol imala u Adi 30. juna. Hoće li je pokrenuti, ali i da je pokrene, ništa to neće promeniti stanje na stazi. Start memorijala Bela Tumbas, čelo za Nofirov Ema i Moniku Kičenović. Tamo na drugoj poziciji nalazi se Paladino sa Stevanom Sremačkim, a na trećem mestu nalazi se Irine i četvrta pozicija za Ambasadora. U problemima bio Korvo Baba sa Borisom Novićem. Sada na petoj poziciji Korvo Baba i sada je u problemima Irine i sa Branoslavom Mukićem. Irine zbog dugog galopa zaradio isključenje. Irine je isključen, ovogodišnji osvajač petogodišnjeg šampionata, čelo na krug do kraja za Nofirov Ema, može i do 11. pobjede, ovoga puta sa Monikom Kičenović, druga pozicija Paladino, treća pozicija Korvo Baba. Spolje iznutra Ambasador, Irine sa Mukićem je isključen, čelo za Nofirov Ema i Moniku Kičenović. Paladino na drugoj poziciji, na trećoj poziciji sada ga pritiska i za koji trenutak izaći će, upravo se to sada dešava, Korvo Baba sa Borisom Novićem. Ambasador ostaje na četvrtom mestu. Ambasador i Plišić na četvrtom mestu, treća pozicija za Paladina, na drugoj poziciji je on favorita Korvo Baba, Nofirov Ema i dalje je na čelu ove trke. Druga pozicija Korvo Baba, odličan i Paladino, odlično kasa ove sezone, stari dobri devetogodac, negdašnji osvajač našeg revanš derbija ovde u Subotici, Nofirov Ema sa Monikom Kičenović. Nofirov Ema kasao odličnih 14:6 prošlog vikenda u Despotovu, druga pozicija za Korva Babu, treća pozicija za Paladina. Sada ćemo ući u završni pravac memorijala Bela Tumbas. Nofirov Ema ide s polja, sve to koristi Korvo Baba sa Borisom Novićem, iza Korva Babe ide i Paladino. Ubignja se da Bari šupa to drugo mesto Nofirov Ema. Veliki aplauz za Korva Babu i Borisa Novića, ipak Nofirov Ema drugi, treći je Paladino, Ambasador. Trenutak kada će Borica Tumbas, gospodin Zlatko i gospođa Ruža uručiti ta triumfalna znamenja. Tu je i žitni aranžman Venčić, dar Borici Ivković, Ivice i Zorice. Ajmo da namestimo Korva Babu, objašnjava to i ponosni vlasnik Nemanja Radmanović. Možemo slobodno malo tamo prema sredini staze, suviše smo se zbili, malo i to. Upravo tako, to je ta pozicija da nas svi vide, ne da se nabijemo uz ogradu. Odlično, Korvo Baba ovako dolazi do 12. pobjede u karijeri, treći u sezoni. Korvo Baba sjajni, šestogodac od Exploit Cafe i Morning Babe. Trofej, dar gospođe Ruže Tumbas, triumfalni prekrivač memorijala Bela Tumbas, da gospodina Zlatka Tumbasa i ostatka porodice, žitni venac, dar porodice Ivković, Zorice i Ivice. Ukoliko smo okružili Korva Babu, on lepotan, sve to podnosi, zaista svaka čast.